Следуваат снимки од фестивалот Макфест 2025 година, одржан во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Честитки до извршниот одбор, како и до сите волонтери на фестивалот.
Hrvatska vara, da se najde nešto mora. Nemoj da me prošivaš, da mi se palite, ako i ti ne znaješ, prašaj mi sviračite. Nemoj da me prošivaš, da mi se palite, ako i ti ne znaješ, prašaj mi sviračite. Plače se moje makonja, dojdi se mene, a mi rajca da se zemljene, ne možem bez tebe.
Ladies and gentlemen, Grupa Zdravec did a phenomenal job as usual. You gotta give them credit for what they do, holding on to our traditions no matter what.
Let's have an applause for Ensemble Makedonka. Studena,
Listen, no, stop your hands, ensemble Македонка.